Kalau pulang kali ini tiba giliran di grup Cak Nasir Basori. Datangnya dari Resongo, Cak Sugiyul Resongo, Kampung Dulmanan Resongo. Acaranya hari Selasa yang akan datang. Ya, Selasa Kliwon di bulan besar umum 17 Juni. Hiburan gemblak sambutan siang malam. Tidak ketinggalan Cak Samuli Erni Resongo, Cak Mahrus Togu, Kampung Saidel Karangrejo. Monggo tampil di pagelaran Cak Rokib Resongo, Cak Bambang Karangrejo, Cak Reni Putra Resongo, Huda Samsi Togu, Cak Johan Resongo, Sudarsoro Himar Resongo, Sohib Putra Resongo. Monggo tampil di pagelaran Cak Hamim Poseng Isor bergabung, Eko Wahyudi Posangit Ngisor, Karim Bela Posangit Ngisor, Eko Maula Sumber Wetan yang punya calon membeli. Monggo tampil di pagelaran. Cak Nasir Basori, Cak Sugi Eyul, Cak Samuli Erni Kampung Dulmanan, Cak Makrus Kampung Saidel, Cak Rokib Mas Bambang Huda Samsi, Cak Johan Sudarsoro Imam Soe Putra, Cak Eko Maula, Cak Hamim Karim Belang. Ya, sing berat Sugiyul. Oh iya.
Ore